yake. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Niwe muntu, yeye ndiye mtu, uzurwana mbere, yeye ndiye anapigana wa kwanza, yuko bene nyirugo barwana, kwa sababu kwanza ambao wamelala wakuje kupigana. Amen. Amen. Icyaga tatagira, neno la tatu lake, umurinzi agira, ambayo askari huyo anakuwa nalo, azigutabaza. yeye anajua gutabaza, kupiga kelele, kuomba usaidizi, kupiga nduru, kurya ya nduru yose ibano mu Giswahili. Natwe niyo nduru, na hata huko ni hiyo. Azigutaka, yeye anajua kupiga nduru ama yeye anajua kupiga nduru sana, kupiga nduru. Icho muchitiki ni nduru, ni nduru. Mu Giswahili avyitiki ni nduru, ni nduru. Wewe wabaye uvira nikiwa Twongere kandi haleluya. Haleluya. Twongere cyane haleluya. Haleluya. Ibyo ari byose birumvikanye. Icyakane, neno la ine, umurinzi agira, ambayo askari huyo anakuwa nalo, agira itabaza, yeye anakuwa na tochi, agira itoroshi, yeye anakuwa na kitu ya kumulika mu mwijima, katika giza, kugira ngo abashe kureba, yeye anaenda kiangalia, kugira ngo aze gutanga makuru, kwa sababu akuje kutoa habari y'ibintu yarebye neza, kwa maneno ambayo ametazama vizuri, kugira ngo n'abandi ari busove, yaani wale wote atawasaidia, babona bakandagira, wataona mahali watafinya pazuri, batavunitse, kusipokuwa kuanguka. Nanyuze hano nijoro, mimi nimepita hapa usiku, umunga arambira ngo aya matara ari hanze ngo bayita mulika mwizi. Mulika mwizi. Akamwambia taa hizo zinaitwa mulika mwizi. Ntimwumva ko ari akazi na keza? Kariya na akazi na kazima ni mulikira mwizi. Hiyo ni jina nzuri ambayo inaitwa mulika mwizi. Cyangwa tunga mwizi. Cyangwa torosha mwizi. Na akantu kamurika kaba ngo dere mwizi aho hagaze. Yaani hiyo ni taa ambayo inamulika mwizi asipate kuingia. Asifiwe Yesu. Amen. Nukuvanga umunyamasengesho, ni kusema muombezi agara muchuho, yeye anasimama mahali pasipokuwa na mtu, akiwa na maneno hayo yote tumetoka kutaja. Nukuvanga umutekano, ni kusema usalama wa watu hao wote baba bategereje wamu, wanangoja mtu huyo. Haleluya. Amen. Kongere kandi haleluya. Haleluya. Nicho gituma Paulo yabwiye Atenayi, ndiyo sababu Paulo ameambia watu wa Atenayi, arababwira ngo uyu munsi, akawaambia siku hii ndababwira Imana, mimi nitawaambia Mungu ishobora byose, ambaye ni muweza yote. Mwabanyamasengesho, waombezi, mwabakristo wa Kristo, Imana twemeye, ambaye Mungu tumemwamini, ni Imana ishobora byose. Yeye ni Mungu muweza yote. Imana twizera, Mungu ambaye tumemwamini, Imana ishobora byose. Yeye ni Mungu muweza yote. Imana yacu, Mungu wetu, ni Imana y'imbaraga. Yeye ni Mungu wa nguvu. Ni Imana ishobora byose. Yeye ni Mungu muweza yote. Ni Imana ifite ikikora. Yeye ni Mungu anajua la kufanya. Ni Imana itangaje. Yeye ni Mungu wa kushangaza. Ni Imana twabonye ikora imirimo. Yeye ni Mungu tumemwona kitenda kazi. Haleluya. 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 Ufite Biblia nasomera mu gitabo cha Daniel. Mtu akiwa na Biblia atasoma katika unabii wa Daniel, igice cya 5 ku murongo wa 11. Fungo lake la 5 mstari wake wa 11. Asifiwe Yesu. Amen. Daniel igice cya 5 ku murongo wa 11. Sura yake ya 5 na kane. Umurongo wa 14 uraza gusimbuka ku murongo wa 16 tudasomye 15. Daniel sura 5 mstari wake wa 14 hadi mstari wa 15. Numvise bakuvuga kumwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ku mucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Amen. Haleluya. Amen. Na gatandatu mstari wa 16. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo. Numvise ko, mimi nimesikia kwamba ushobora gusobanura amagambo. Wewe unaweza kuyasema maneno no kugira gute?
no guhangura ibyananiranye. nuko rero niba ushobora kusubira haruguru gatoya. Numvise yuko ushobora gusobanura amagambo. hagararaho twongere kandi haleluya. Amen. Numvise yuko Nimesikia kwamba uri umuntu uzi gusobanura ibintu neza. wewe ambaye ni mtu ambaye anajua kufafanua maneno. Numvise yuko Mimi nimesikia kwamba ikibazo bakuzaniye ambayo shida wamekuletea ushobora kukisobanurira ni neza. lazima wewe ufafanue vizuri. Umunyamasengesho. Wewe kama mwombezi, huyo ndio mwombezi. Ikindi kandi Neno lingine no guhangura na byagize kuamuru, gute ibyananiranye. na kuamuru yale yote yameshindikana. Asifiwe Yesu. Amen. Twongere kandi haleluya. Hallelujah. No guhangura ibyananiranye. Ngibi bintu ukomeze uhagarare. Taendelea kusimama. Ibintu Maneno ugomba gukora ambayo unaweza kufanya, ushobora gusobanura ibintu wewe unaweza kufafanua neza vizuri. kandi Tena ushobora guhangura, wewe unaweza kuamuru, ushobora gukemura, wewe unaweza kufafanua ibyananiranye. yale yote ambayo yameshindikana. Komeza. nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa gatatu mu bwami. Amen. Amen. Twongere kandi haleluya. Amen. Amen. Iyo dusomye amagambo yo muri Danieli, Tukisoma katika maneno haya katika kitabu cha Danieli, turi kumwe, tuko pamoja. turi kumwe ko turajana. Tuko pamoja. Ko ndababwira umukristo umunyamasengesho Mimi naambia Mkristo ama muombezi, ni umuntu uhagarara mu cyuho. yeye ni mtu ambaye anasimama mahali kusipokuwa na mtu. Ni umuntu uhagarara mu muryango w'urugo rwiwe. Ni mtu ambaye anasimama katika mlango wa familia Umwanzi yake, ntarwinjiremo. kwa sababu adui Ni asiingie. umuntu uhagarara mu muryango w'itorero. Ni mtu ambaye atasimama katika mlango wa Itorero kanisa, Satani ntarwinjiremo. kwa sababu shetani Ni asiingie umuntu katika uhagarara kanisa. mu muryango w'igihugu. Ni mtu ambaye anasimama katika mlango wa nchi, Igihugu kikagira amahoro. na nchi inaendelea kuwa na Ni amani. umuntu uhagarara mu bibazo yahuye muri societe, Ni mtu ambaye atasimama katika taifa, hanyuma agakemura ibibazo. na pia yeye anaanza kutosha maneno hayo. Igihe kimwe Siku moja Biblia iravuze ngo Biblia imesema ku ngoma y'umwami Belteshazzar, kwa katika ufalme wa Belteshazzar, yari afite se Nebukadinezari. yeye alikuwa na baba yake Nebukadinezari. Nebukadinezari niwe wabanje kuba umwami. Nebukadinezari ndiye amekuwa mfalme wa kwanza. Ayobora ibihugu 120. Yeye akaongoza nchi 120. Hanyuma yubakwa umurwa wa Babuloni. Yeye akajenga mji wa Babuloni. Awubaka neza, Yeye akaujenga buryo vizuri bikwiriye. kama ilivyostahili. Ngo habigiye kimwe Ilipokuwa siku moja, yikubita ku mutima, yeye akagusa kifuani aravuga ngo mwake, Babuloni yanjye narayibona, akasema mji ambayo kandi nimeujenga Babuloni yanjye ni nziza, na Babuloni wangu kandi limekuwa Babuloni mzuri, yanjye narayishoboye, na pia nimeweza ndi kuijenga. umunyabwenge, Mimi ni mwenye hekima, ndakomeye. mimi ni mwenye nguvu. Imana iramwitegeza iravuga ngo Nebukadinezari, Mungu akamtazama akamwambia Nebukadinezari, utahaye agaciro jewe guhaye ubwenge, kwa nini yeye hajanipa nafasi Wewe mbaye n'agaciro, mimi nimemkabidhi hekima? ubutunzi naguhaye, Yaani utajiri wote nimempea, wewe n'agaciro n'ubuyobozi naguhaye, hata uongozi nimekukabidhi, wewe n'agaciro ubwenge naguhaye, hata elimu nimekupea, wewe n'agaciro ikibanza naguhaye, hata utakuwa na mahali wewe nimekupea nafasi, n'agaciro abakozi naguhaye, hao watumishi wote nimekupea, hujapa ntiyagire nafasi, n'ahantu namwe ntekereza, haujakuwa hata mahali moja ngiye unifikirie. kukwereka ko ndi Imana, Akasema mimi nitakuonesha kwamba mimi ni warije Mungu, ushobora byose, kwamba mimi ndiye Mungu mweza yote. ngo akora mu bwenge bwa Yeye Nebukadinezari, akagusa katika akili ya ngo Nebukadinezari, mujyana mu ishyamba. yeye akampeleka katika msituni. Hari icyo bitazisobanura Kuna neza, yale ambayo Biblia ambayo ifafanue vizuri. inza ntekereza ko yakoze ku bwenge Mimi nafikiria kwamba imegusa katika bw'abantu akili b'i Babuloni bose. hata wa taifa Biblia lote. iravuga ngo amara imyaka 7 Yeye Biblia inasema akakuwa na miaka 7 akiwa katika msituni. warisha nk'inka, Yeye alikuwa kila majani kama ng'ombe, hata makucha yake akawa marefu kama ya ngo agira mnyama, n'umusatsi mwinshi, hata akakuwa na nywele kubwa. wakazarisha. Yeye alikuwa kila Ibyo byari majani, ibyo byiwe. hiyo ndiyo ilikuwa chakula Aba yake. mw'ishyamba. Yeye akakuwa msituni, Ubuyobozi ndi bwamenya ko hata uongozi wengine wenye kupata umudamu nafasi, ntiyamenya ko yagiye, hata bibi yake hakujua na habari, guverinoma ntiyamenya ko hata government yote haikujua habari, kandi minisiteri zose
zose zikomeza na hao wote wafanyakazi walikuwa wakifanya kazi, kugenda neza, na hai mambo yote akaendeka kandi buri vizuri, mwaka bagatora bija y'igihugu, na hata mwaka walikuwa wakiutoa hiyo. ibintu byakomeje kugenda. Biblia imesema kwamba vitu imeendelea kuwa vizuri, gukomeza kugenda neza, hata mji ukaendelea kuwa vizuri, na murwa wubatswe neza, hata na ule mji ambao umejengwa vizuri ukaendelea kuendelea vizuri. Ikitangaje na madamu we, La kushangaza hata bibi yake, agasoka kuko babana n'umutwaro, yeye alikuwa akitoka anajua kwamba mmeacha mzazi nyumbani. Watoto wake, la kushangaza, bakirirwa baseka kuko bari kumwe, hao walikuwa wakicheka kama ilivyo kawaida. Miaka 7 ikaisha, mfalme akiwa katika msituni. Haleluya. Bukeye ngo imyaka 7 ishize, Ilipofika siku moja miaka 7 inapokuwa ukomo, ariko Imana iratangaje, lakini Mungu ni wa kushangaza. Amen. Hata Mungu akarudisha akili zote. Amen. Hata watu wakashituka, barabaza ngo Nebukadinezari wakasema, umwami Mfalme Nebukadinezari ameenda wapi? Amen. Mbona hatumuona kimya? nawe ngo muri uwo mugoroba, Naye ujioni hiyo, namwishura ngo aseruke imusozi, naye Mungu akamtoa huko akaingia mji. n'abaturage, Yeye akakumbana na wakaji, akasema mimi niko ariko hapa. aravuga ngo menye mwisi no mwijuru, Akasema nimejua kwamba mbinguni na ulimwengu hakuna Mungu mwingine ngo sivyo Imana yonyine, isipokuwa Mungu ngo mwenyewe. niyo yica Yeye ndiye anaua kandi gakiza, na pia inaponya. twongere kandi Sema Hallelujah. amen. amenya amakuru aravuga ngo Imana Yeye akajua habari kwamba, akasema Mungu, yubaha Imana, yeye akamtii Mungu. ariko ngo bukeye arapfa, Ilipokuwa siku moja akafa, ngo aheza muhungu we Belshazari, yeye akampea kijana yake Belteshazzar, ingoma. akampea utawala. Tugiye ngo Nebukadinezari yarangeze ibintu byose by'i Yerusalemu, Siku hiyo Nebukadnezar alikuwa urusengero byose yarabitwaye, vyote vyombo vya Yerusalemu alikuwa Babuloni. yeye akaenda nayo Babuloni. ngo byo mu rusengero Ilikuwa ni vyombo vya baragenda kanisa, arabibika. yeye akaenda akaweka mahali. Umwami umusore witwa Belteshazzari Siku moja ngo amaze Belteshazzar kuba umuyobozi, alipokuwa nawe kiongozi, ngo arongera arirata, naye pia akajisifu, wayoboye ibihugu 120, naye alikuwa akiongoza nchi hizo atubira 120. batware bose, Akawa arabwira ngo viongozi wote, mfite umunsi mukuru, akasema ninayo siku kuu, muze dusangire, nyinyi kuja tuchangie. ndashaka kubabwira Imana Mimi ni- tso tuvuga tukayivuga gahoro, Mimi nataka kuambia Mungu ambao sisi ariko tunataka ndashaka kusema kwa kubabwira viongozi, imbaraga z'Imana, lakini nitaambia nguvu za Mungu, uburyo Imana ikomeye. na gisi Mungu ni mwenye nguvu, Twabwiwe Imana turayisanga, na tumeambiwa Mungu na tukamkuta, titwayitinya, lakini hatujaogopa, titwanemera ngo idukoreshe, hata hatujakubali tutumikishe. kwemera kadukoresha, Tukikubali Mungu anatutumia, twokora ibihambaye. sisi tunaweza kufanya hajabu. Atukuze Yesu. Amen. Biblia iravuga ngo Belteshazzari umunsi yasangiraga n'abatware, Biblia inasema Belteshazzar siku alikuwa akikila na viongozi kutoka katika nchi 120, pate imeze neza, na hayo ilikuwa salama, ibintu bisa neza, na maneno yote alikuwa shwari, abantu batangiye kubyina, na watu walikuwa wakianza kucheza, agasamusamu katangiye kumugera, hata ni kama kinywaji kilikuwa kimeanza kufika akilini. ntabwo bihagije, Akasema hii haijatosha, nereka abatware baje ko nkomeye, akasema acha niwaonyeshe viongozi wangu kama mimi ni mwenye nereka nguvu. mbereke ko nkomeye, Akasema mimi ni mwenye nguvu, nitawaonyesha. atuma abakozi, Akatuma wafanya kazi, ngo nimugende muzane bya bikombe byose akaenda, data yazanye mu rusengero, nenda mkalete vyombo vyote ambavyo baba kandi ametoa byari katika ibikombe ngo bya Yerusalemu, zahabu na hiyo ilikuwa ni kupitia dhahabu. byo kunywesha mu nzu y'Imana, Hiyo ilikuwa ya kutumia katika nyumba ya arabwira Bwana. mugende mubizana, Akasema nenda mkalete, arabizana, wakaleta, ngo abiheza abagore be, hata akawampea bibi zake, ngo nishorekeze, hata na malaya wake, ngo abeshiramo divayi, yeye akawekea divai, arabwira ngo ngaho ni Mungu, akawaambia nyinyi abere kunywa, kukunda komeye, akaonyesha gisi yeye ni mwenye abere nguvu, kukunda komeye, akaonyesha gisi ni mwenye ariko nguvu. ngo muri kujya gusuzugura, Walipo kudharau kandi kwake Nebukadinezari yari Nebukadnezari, yarazanye ibikombe arabitinya ko ari zo mu nzu y'Imana, yeye alikuwa ameleta na akaogopa kwamba ni ya Mungu, ahantu, akaweka mahali, ariko muhungu we lakini kijana wake abinywesha divayi, yeye akakunywa kupitia Imana divai. irarakara, Mungu akakasirika, ukuboko kw'Imana mkono wa Mungu ngo guseruka muri fete, ukashuka katika ngo ukuta, gutangira kwandika hari, hata ukaanza kuandika, ngo kurandika hari, hata kukaanza ngo kuandika, kurandika hari. kukaanza kuandika. Belteshazzari ngo amagufwa ye Belteshazzar mifupa yake ngo batangira gukoma, hata akakuwa na oga, mifupa yake ikaanza kutingizika. ibintu nagize ntekereza nkabona ko umuntu yogira ubwoba. Hata na mimi kuna mahali nasikia na nasikia mtu anaweza kuwa na Ugiye oga. muri rusengero Kama tunakaa hapa, ukabona ukuboko kuvuye hariya, Unaona- kumpagaze hano ukabona ukuboko kuvuye hariya, unaona mkono inatoka pale ukuboko kukaza na, kukinjira, na mkono inakuja inaingia, kwamara kukaza ugatora bino bitabo, hata inakuja inachukua kitabu hiki kwamara kukagenda, na hata pia inaenda. ko mnaona irutari no ihagararaho, Mnafikiria inaweza kusimama hapa?
cyangwe mwebwe hata pia nyinyi. Ninde muntu woza gufata uko kuboko ngo ntibutware ibitabo byanyu? Nani anaweza kuja na kusimamisha mkono huu? Ninde mwebwe waza kabura ate wakuboko we? Nani anaweza kusema huu mkono subirayo, rudi? ukuboko guturutse hari, mkono ikitoka nje kaza gutora bino bitabo na inakuja inachukua kitabu hiki. Ninde ubikoraho? Nani anaweza kugusa mkono huu? Haro bikoraho? Nani anaweza kugusa? Haba no kongera kugaruka muri rusengero. Ninafikiria hata kurudia hapa. Sinzi nimba abantu hosera kwinjira muri ramurya. Sijui kwamba kuna mtu ambaye anaweza tena kuingia. Biragoye. Ni ngumu. Biblia iravuga ngo Belteshazari. Biblia akasema Belteshazari, mifupa yake, mifupa yake, yani katingizika. Mwumva batazi imana uko bazamera. Jua sikia kesho ambao watu hawajui Mungu anakuwa. Guhamagara abapfumu biwe. Hata kawaita walozi wake. Hata kawaita hao wote. Guhamagara n'abakonikoni biwe. Hata wote kawaita. Umva nongera nkubwire. Sikia nikuelezee. Uko niko tumeze. Vivyo ndivyo tulivyo. Benshi muri twe. Wengi ndani yetu. Wibaze nimba. Jiulize kwamba iyo keshi watewe n'ugo. Kama ukichambuliwa na uga. Uzwamagara abantu. Wewe unaita wa nani? Nibandu za witabaza. Nani ambao unawaita wakusaidia? Biblia iravuga ngo hamagara abantu. Biblia ikaita kaanza kuita wale wote. Kandi gabo. Na pia na wao bara abarozi babihemberwa. Yao walikuwa ni wachawi ambao walikuwa ni wakulipwa. Hapana ngutu turozi twani wacu. Hapana kama walozi huku kwetu wachawi. Tibaroze ngo babone amafaranga yo gushira ngo prof. Ni hata hawezi kutoa hiyo wapate pesa kuweka hii da. Babone mandate. Hata wapate kitambulisho hiyo. Tibaroze ngo nibamara baguruke bango bazaguruka. Tibanarose ngo agende yiture muri Amerika. Hata hawezi kufanya hiyo uchawi wake aende aishi katika nchi ya Marekani. Ukirimo guturukrazerera guturukuravunika gute. Kandi waracyakije hano hanze nguru murozi uzuguru. Wagurutse ukagwa New York. Cyangwa hari ya Boston n'ahandi. Na Ohio na Australia. Wagurutse ko baza batubwira ngo baza baguruka. Wagurutse ukagenda ukava muri aka kavuyo. N'abahungu barikaga mu gusa kuriza. Hata wanatuambia kwamba wachawi ni kama wanaenda usiku. Kwa nini wasitoke hapa waende katika nchi za ngamba? Kwa nini hauendi? Hivyo hao bara barozi bagiraga certificate. Hao walikuwa ni wachawi wa kulipwa. Kandi bazaga bakora CV yao. Hata wao walikuwa wakifanya mtayarisho wao ili wapate kupata nafasi katika ufalme. CV yawe ngao itanga. Kwa naambia leta vitambulisho. Jewe ndi umurozi. Mimi ni mchawi. Nishu mwana wa kana kabila. Mimi nimeoa mtoto wa fulani na fulani. Mimi ni mchawi. Nirukanye ingo zibiri zidatandukana. Na hata nimeshambulia boma mbili wakaachana. Akandika bakavuga tu uyu umurozi kabisa. Wakasema huyu ni mchawi kabisa. Yamara kaba mu kazi. Hawa wanampea kazi. Kazatonda kuri biro. Asubuhi anakuja kwenye ofisi. Nifunguzo. Hata na kifunguo. Hii ofisi ni yande? Ni umurozi kanaka. Hii ofisi ni nani? Ni mchawi fulani. Bakaza kumureba. Hata wanakuja kumtazama. Yamara kabaheza kuburozi. Hata nawapea katika uchawi huo. Akazi kagakorwa. Au kazi inaendelea mwezi kisha nalipwa. Wewe nduroze ngo wagweze na kama. Wewe hauwezi kufanya uchawi wewe ulipwe. Hata hawezi kuuza mtura hiyo ukule. Nabonye hadise ngo mutura. Tunaguze ni kigori na kimwe. Hata hawezi kuchukua mahindi moja. Uraho uravunitse. Uko hapo umechoka. Uraho urahangaitse. Wewe umechoshwa. Nukuma gusa gukutana mangumi n'abandanga. Hata ni kwenda ukizozana na watu hapa. Arije wewe. Ingekuwa mimi ndio wewe. Kwa sababu ya haina na kazi nafasi. Mimi ninaweza nikaacha. Niyo na mapambo nazizi. Hayo ndio shauri nzuri. Siko kuizaba. Hiyo si ndio swali nzuri. Tuongere kandi haleluya. Amen. Biblia yavuga abarozi Babuloni. Biblia inasema wachawi wa Babuloni. Wananirwa gusobanura inyandiko za hao wakashindwa kufafanua maandishi hayo. Tuongere kandi haleluya. Amen. Reka mabwire. Acha nikuelezee. Abarozi wachawi tiboshobora gusobanura, hawezi kujua siri ivy'Imana yatwanditse, yale ambayo Mungu ametuandika. Tiboshobora gusobanura, hawezi kujua ivy'Imana yaduhaye, yale Mungu ametukabidhi. Tiboshobora gusobanura, hawezi kujua ivy'Imana yale yaliyo ya Mungu yaduhaye, ambaye ametukabidhi na akaandikwa kwa ajili yetu, hata na mkono wa Mungu mwenyewe hawawezi kujua. Amen. Amen. Turi kumwe, tuko pamoja. Biblia inavuga ngo
ko Biblia inasema nyina wa Belteshazzar, mama Belteshazzar, umugore wa Nebukadinezari, yeye alikuwa bibi ya wamenya amakuru Nebukadnezar. yuko umuhungu we yahungabanye muri fete. Yeye akajua kwamba kijana yake amepatwa na Amakuru shida amugeraho, na habari zikamfikia. ngo ahita yambara araza arihutagira Yeye akavana akakuja ngo haraka, ashikara muri ngo mwana wanjye, akamwambia mtoto wangu, aramira ngo muri iki gihugu tuyemo, katika nchi hii ambayo wari naishi umugabo kunayo mtu ngo wuzuye umwuka ambaye anajaa ngo roho w'Imana zera, wa Roho Mtakatifu. Amen. ngo umunyembaraga, Yeye ni mwenye nguvu, ngo umunyabwenge, yeye ni mwenye hekima, ngo wigeze gusobanurira soka yeye ambaye amefafanua baba Amen. yako zizananiranye, ambazo zilikuwa zimeshindikana. nubwo wangaje abapfumu Hata umewapea kazi hawa wachawi wote, hata umewapea kazi hawa wote, lakini kunayo mume hapa utunze mu gihugu ambaye ako katika nchi utazi hii, imbaraga agira, yeye haujajua nguvu zake. mutumire, Mwalike, yuzuye umwuka w'Imana, yeye anayo Roho yuzuye imbaraga Mtakatifu, zima, yeye amejaa nguvu za arabasha Mungu, kugusobanurira. yeye atakwambia maneno haya. ngo atumira Daniel, Biblia ikasema wakamwalika Danieli. baraza amaze kuhagera, Yego. Alipokuja, niyo alipofika, magambo twasomye, yeye ndiyo maneno haya tumeandika. ngo avuga ngo Akasema kwamba namenye neza, umwami aramubwira, mfalme akamwambia, nimejua vizuri, namenye neza yuko nimejua vizuri ya muri kwamba wowe ndani yako harimo umwuka w'ubwenge kunayo roho wa akili, no gushishoza, pia na uchunguzi, no gusobanura. pia na kufafanua. Hepfo avuga ngo Chini kunasema, namenye ko mimi nimejua kwamba wuzuye umwuka ambao umejaa Roho wo Mtakatifu kumenya gusobanura wa neza kujua kufafanua vizuri, no guhangura pia na kuamuru ibyananira. yale yote ambayo yameshindikana. Umunyamasengesho Huyo ndiyo mwenye maombezi uzagara mucu, Amen. ambaye atasimama katika mwami nafasi. yabuze amahoro, Mfalme alipokosa mwami amani, yabuze umutekano, mfalme alipokosa mwami amani, yabuze uko abigenza, mfalme akikosa mahali ya mwami kufanya, yabuze uko abyitwaramo, mfalme akikosa nafasi, mwami yabuze uko abikora. mfalme akikosa kisa tafanya, Abanyamasengesho waombezi bazamubonera igisubizo, hao wanauona jibu kwake. abayobozi Viongozi wetu bazabatarwa n'abanyamasengesho. hao usaidiwa na waombezi. Nimba turi kumwe vuga ngo haleluya, Kama tuko Amen. pamoja, semeni amen. nimba turi kumwe shira amaboko hejuru, Hallelujah. Inua mkono, semeni amen. twongere kandi haleluya. Amen. Haleluya. Ariko mana we Mungu kuri amugira gutya, unafanya hivi, uwozana irya noti y'amashiringi 1000 ambaye anaweza kuleta pesa 1000 kakubwira ngo akira na uko amurambura uko unaweza kunyosha mkono wote. ariko turangu Imana ihabwa icyubahiro, Nasema Mungu, tupe Mungu sifa, tunafanya tu ezi hivi. Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Twongere kandi haleluya. Amen. Semeni haleluya. Imana iri mu gutuma urya, Mungu ambaye anasababisha ukule, Imana ituma uryama unalala ugasinzira bikemera. na unasinzia, inakubali. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Biblia iravuga ngo Daniel, Biblia akasema Danieli babwira umwana, akamwambia mfalme, aramubwira ngo reka ngubwire mwana, akasema nitakwambia aya mfalme magambo kuntasobanura maneno haya gisa ngo niwe yanafafanua. wavugaho, Yeye anasungia juu yako. Kwisone Nebukadinezari Akasema babako ngo Nebukadnezar, yarirase, yeye amejisifu. Imana imujana mu ishyamba imyaka 7, Mungu akamweka porini Ndiza miaka 7 kumgarura. na akamrudisha. ariko wogeze ku bwana, Lakini wewe ulipofika Ngo katika ntacyo utawala, zakubwiye, ni kama hujafikiria hayo utinya Imana, na hamjamwogopa Mungu, ufata ibikombe ukachukua Urabizana. vifaa ambao ukaleta urabizana ngo ishoreke zawe, ukaleta ukapea malaya wako, zibinywera hata zikatumia kunywa none pombe. bari amagambo uko asobanura. Sasa maneno haya ambayo ameandika, aravuga ngo menemene, nasema mene, bisobanura ngo ubwami bwawe nasema ufalme wako tekeri, nabupimye, mimi nimepima ufarisini, mbona ko butagikwiriye, ni kama haufai tena. none Imana Sasa Mungu igukuye ku ngoma. nakuondoa katika utawala. Amen. Hawa waogopi. Atukuze Yesu. Amen. Amen. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Amen. Ndabikunda cyane ibi bintu. Mimi napenda sana maneno haya. Mwabakristo mwe, Niwaambie Wakristo, ndafatanya na bagenzi banje b'abashumba, hata nitasaidiana na viongozi wangu. ngiye nabaye muri Katolike. Mimi nimekuwa katika Katoliki. Ibikoresho byo mu nzu y'Imana, Vyombo ama vifaa vya kanisa ibitambaro baza basasa ku meza. Ntimuzabona ko Katolike basasa ibitambaro, ambao vitambaa wanaweka kwenye meza. kuvuga ngo ubu ngubu mu kwezi kwa mbere bafite ibitambaro baza bashiraho, Pasaka nigera bafite ibyo bazashiraho, Pentecoste nigera bagira ibyo bazashiraho, Noel nigera bagira ibyo bazashiraho, bifite bihwanye n'igihe cyabyo. Yani wanavyo vitambaa Ubu hari na itambaro by'umweru gusa, hii ni wa mweupe peke nari yake, amakanzu yabo, na pia iyo bishaje imawe mkizeheka bitagikora kama haifanyi tena, kibazabyandika ngo babikaburire hano hanze. hawezi kutupa nje hivi.
gutya ngo abikaburire au watupe tu hivi. oya baza babifata Wanachukua, umupadiri akagenda padri anaenda akambara ikanzu rye neza yeye anavaa vizuri, yamara agategura ahantu tuvuga ahantu yeye anaandaa mahali, yamara akagenda agacana umwambi kibiriti yeye analeta moto, akabitwika wenyine, yeye anachoma mwenyewe yamara akabisengera na pia anaombea. wanumvise ntashobora kubita uburyo ngo uzabisange hano hanze, hawezi kutupa, utakuta nje vitambaro byanditseho Beneza ambao ni vitambao utaona Ebeneza vimeandikwa, usange byanditsweho cyangwa se akantu kangaka karashaje usange kanditseho Ebenezer, bazavuga ngo icupa ngo ryari ryo muri Ebenezer, hata wakute kitu hiyo waseme hii ilikuwa ni ya kanisa hili, kwa kundi byari bisa kama ilivyokuwa, no kubishingura no kubita na pia na kuweka mahali na sahihi, na pia unapea heshima. Ariko twego tutavana mu igaburo, lakini sisi tunaondoka hapa katika meza ya Bwana ndavuga nje iwacu kwetu, ugasanga umuntu ugahorana n'umuntu hano umukristo gusa, nakutana mtu hapa mkristo tu afite wa mugati wasigaye karagenda ukanje, ambaye na mkate wanaenda kikula yauto kubera kuko yanduriye ibintu agashira hariya, kwa sababu ametoa bamaze kutanga igaburo akabishira hariya, yamara kubishira hariya akabika, yamara kubika akitorera umugati wa undi wasigaye, yandi yasigaye turimo dutanga igaburo, yamara gasohoka hanze ugasanga karagenda arya arimo kubitana ariko abana ngo tubaza kuzungura mumwagiri, ariko bamwe n'ukaje ariko akanje umugati, ari nkakanje umugati twasize hano w'igaburo ryera, ngo abana bagengiriye ukazumukira n'umugati wari kukanje. Umunsi umwe ukuboko kuzandika, siku moja mkono utaandika, kuzakwandika kukubwire ngo ngukuyeho, utaandikwa na uandiko useme wewe umeondolewa. Divai yasigaye, divai ambayo imebaki, cyangwa se biriya byejejwe, kama hiyo imetakasiwa, ugasanga bayishize muri utu ducupa twa nani turi, au umekuta ameka katika chupa hizi, bajanye wao baragenda banywa muhanda, wamepeleka huko nyumbani, wakienda karagenda gaburira umwana wiwe, akienda kimpea mtoto. Yakandekeda, acha niachie hapo. Atukoze Yesu. Amen. Amen. Tuongere kandi haleluya. Haleluya. Amen. Imana, Mungu yaramugaye, Mungu amemugaye kubera ko yakoresheje ibikombe, kwa sababu ametumia vyombo vya kanisa akabinywesha inzoga, akatumia kunywa pombe. Imana irandika ngo none ngukuye ku ngoma, Mungu akaandika tangu leo nimekufuta kazi. Maneno hiyo kibaki birejejwe, inatakasiwa. Usandemera ikintu kimwe, mimi naamini neno moja. Uramusubwiye umushumba ngo mpa divai, kiambia mtumishi niampe hii, nijyane mu rugi wanje, mimi nipeleke kwa nyumba, kubera ko abakozi Imana bayisengeye, kwa sababu watumishi wa Mungu ameombea, fiti cyoja kwikoresha kandi irakora imirimo y'Imana, nitaenda kufanya kazi za Mungu, irakora imirimo, itaenda kufanya kazi za Mungu kwangu. Kicho wizeye, kama unavyoamini birakunda, inawezekana. Uwo ndamwemera no guhereza ukagenda, yeye anaweza kuamini na nakupea. Asifiwe Yesu. Amen. Tuongere kandi haleluya. Amen. Umunyamasengesho pia muombezi, Biblia iravuga ngo uwo munsi, Biblia akasema siku hii Danieli ahagara mu cyuho, Danieli akasimama nafasi, ikibazo cyari Babuloni, na akatatua shida ilikuwa, na ikakubali. Twasomye ijambo, tumesoma neno la Mungu, yafi niko karibu kutamatisha. Yemwe bagabite naye, akasema nyinyi waume wa Tenari, mimi nimezunguka huku kwenu, nimezunguka katika mji huu, nimekuta kunaandikwa Mungu asiyejulikana, nikakuta mmeandika Mungu asiyejulikana. Katika maneno haya yale ambayo wanahitaji ama wanapenda, hawa wanapenda kusongea sana. Acha nikwambie habari hizi, lile ambalo linamaliza nguvu za Mkristo, hiyo ni kupeleka habari na kuongea habari. Biblia inasema, soma Zaburi 115 mstari wake wa kwanza. 115. Zaburi 115 ndibaza murongo wa mbere, soma 115 numve. Oya, soma 15. Tasoma Zaburi ya 15. Soma 15. 15 Zaburi. Uiteka ni nduza
mwihema ryawe. Umva mbabwira amakuru. Acha niwaambie habari. Harabaje ngo se. Kuna swali je? Daudi ni wabajije Imana. Daudi ndiye ameuliza Mungu. Turi kumwe ba? Tuko pamoja. Tongere kandi hararuke kwa Bwana. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Data turakoze muri iki gitondo cyiza. Kongera kuduha amagambo meza, kongera kutuganiriza, kongera kuduha igihe cyiza, kongera kutwemerera, kongera kutugenera. Twahumuritse, twishimye. Waduhaye igihe cyiza Mana cyo guterana nawe. Kudufashe mu bugingo bwacu Mana duhumurike kandi uyu munsi ari wowe uza ube hano kandi natwe twongere tuwe impanda utuvugiremo. Iteraniro ry'abera wemere kuruha umugisha kandi wamara wemere kuryuzuza ubwenge no gukomera muri wowe. Urakoze Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya. Hallelujah. Twongere kandi haleluya. Amen. Mwabyutse neza? Mmeamka vizuri? Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha ko twongeye guterana namwe. Mungu awabariki kwa sababu tumekusanyika tena. Kubana namwe nibyo umugisha ukomeye cyane. Kuwa nanyi ni baraka kwetu. Biratunezeza, nafurahisha mioyo yetu, biradufasha na inatusaidia. Kandi kubana n'iteraniro ry'abera tuganira ijambo ry'Imana. Nakuwa na kongamano la Mungu tukiongea neno la Mungu. Ni ibintu biba byagenwe n'Imana. Hiyo ni maneno ambayo yameandaliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ni uburyo Imana iba yaduteganirije, na hiyo ni fasi Mungu mwenyewe ameandaa kugira ngo idufashe ili atusaidie. Ndishimye cyane ko twongeye guterana. Nafurahi kwa sababu tumekusanyika tena. Reka nsabe mugenzi wanjye azabasuhuze gusa hanyuma dukomeze umurimo. Taomba mama pastor kuja salimie kanisa na tutaendelea. Karibuni. Amen. Amen. Nitwa Nyamahoro Claudine. Majina ni Nyamahoro Claudine. Uya mu Rwanda. Yanaishi katika nchi ya Rwanda. Yeye anafanyia kazi ya Mungu kanisa la Foursquare Kabuga. Nikambasikiri jambo ry'Imana usanga muri Yohana. Atawachia neno la Mungu tukikuta katika Yohana igice cya 15 sura yake ya 15 murongo wa mbere mstari wake wa kwanza. Aravuga ngo Yesu ni wabwiraga abigishwa biwe, aravuga ngo cyangwa se abayuda. Yesu ndiye alikuwa akiambia mitume ama Wayuda. Aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Akaambia mimi ni mzabibu wa kweli. Kandi data niwe nyirawo uhingira. Baba ndiye mkulima. Ababwira ngo ishami ryose ritaguma muri nge uzaritukuraho. Kila tawi lisilokaa ndani yangu ataliondoa. Ngo ariko igera imbuto ngo nzarushaho kuribagarira. Lile litazaa matunda na ataenda kupalilia. Amen. Amen. Asante kabisa. Twongere kandi haleluya. Suriza mugenzi wawe umufuriza amahoro y'Imana. Tasalimia ndugu yako na umtarajie mema kwa Mungu. Mubwira ngo ndakwifuriza umugisha w'Imana. Hata na kutarajia mema kutoka kwa Bwana. Mubwira ndakwifuriza umugisha w'Imana. Yeye anataka baraka kwa neno la Mungu kwako. Kandi tukunje sura. Na usiendelee kukasirika. Useki. Utacheka. Uratangira kuva mu gitondo ukunje sura, ugeze nimugoroba ukunje sura. Utakasirika mchana hadi jioni. Useke niko kwiza. Yani kucheka ndio ya muhimu kuliko. Ibitwenge bigira icyo bisubiza. Nani hiyo cheko yako kuna ile itarudishia Mungu shukrani. Nongeye gushima Imana ko mwongeye kandi kunemerera. Na nashukuru tena kwa sababu mmemkubalia kugira ngo nongere kandi tuganire ijambo ry'Imana. Ili tupate kunena neno la Mungu mara tena. Umurimo wo kuganira ijambo ry'Imana, kazi hii ya kunena neno la Mungu ni umurimo utangwa n'Imana. Hiyo ni kazi ambayo inaandaliwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Umurimo wo kuganira ijambo ry'Imana, kazi ya kunena neno la Mungu, ni inkuru nziza Imana yagemuriye ubwoko bwayo. Ni habari njema ambaye Mungu amewaletea taifa lake. Kubana n'Imana, kuwa pamoja na Mungu, Imana iba yemeye kugira ngo ibasubize. Ni kama Mungu amekubali ili apate kujibu majibu yenu. Kugira umwanya wo kugera hano, kuwa napata nafasi ya kufika hapa, Imana ikabikwemerera, hata Mungu anakukubalia, iba yiteguye kugira ngo icyo isaba ikiguhe. Ni kama Mungu mwenyewe amekubali lile utakaloliomba kwake na atakurejesha jibu nzuri.
iyo waje imbere y'Imana, kama umekuja mbele za Mungu, Imana iba yaje kukumva. ni kama Mungu amekuja kukusikiliza. Haleluya. Amen. None Imana ihabwa icyubahiro ko yakuboneye ako kanya, Sasa Mungu apewe sifa kwa sababu umepata nafasi kugira hii, ngo uze gusubizwa, ili upate kupata jibu, kugira ngo ubone igisubizo cyiza. ili upate jibu kutoka kwa Mungu. Twabonye umwanya munini wo kuganira, Tumepata nafasi kubwa ya kuongea, tuganira ijambo ry'Imana. tumesema neno la Mungu. Ndizera ko hari icyo Imana yakuganirije, Ninaamini kwamba kunale lile Mungu ameongea kwako, kandi ndizera ko hari icyo Imana yashaka kugira ngo igukosoreho. na ninaamini kwamba kuna yale Mungu amekurekebisha kwako. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya baduhaye. Sasa tutazungumza neno la Mungu kwa muda ambao umetupea. Ndashimira itorero ryaduhamagaye, Na kutashukuru kanisa ambalo limetuita, ndashimira n'abanyamasengesho. hata pia waombezi tunawashukuru. Nkuko mushumba bivuze, Kama vile kiongozi amesema, ko badutekereje abanyamasengesho n'itorero, kama kanisa limewafikiria na pia waombezi wakawafikiria, ndibaza nyine kuko bahariye abana, na naamini kwamba ameachia watoto, kandi iyo abana babaye beza itorero riba ryiza. hata na watoto wakiwa wazuri pia na kanisa linakuwa nzuri. Nuko nyine murarekera abana kugira ngo tubagaburire, Na hapo mtaachia watoto tuende kuwapea chakula. nibamara guhaga neza, Watakaposhiba chakula, ndabizi ko uru rugo naamini kwamba boma hii ama familia hii ruba ruguwe neza. ni kama itafurahi. Amen. Amen. Hari ubwoko bumwe tubana b'abanyekongo, Kunalo kabila ambalo tunaishi la huko kwetu Kongo, bitwa Ababembe. hawa wanaitwa kwa jina la Wabembe. Iyo bagiye mu rugendo Kama wakichukua safari bafite ihamba wakiwa na chakula, ari nkeya, na chakula hiyo ikiwa ndogo ishobora gufungura umuntu umwe, ambayo inaweza kula mtu mmoja, hanyuma bakagumuma, na pia wanapatwa na njaa, bakagira inzara, na wao wanajihisi kuwa na njaa, n'umwana muto. baba na mtoto mdogo. Ise ni uzurya Kwanza baba anakula kugira ngo abashe guheka umwana, ili apate kumchukua mtoto amweke mgongo. umwana we nahaga, Mtoto akishiba ntabwo ari buheke isi, hawezi kumchukua baba amweke ariko mgongo. iyo ari nkeya, Lakini ikiwa ndogo, ababyeyi nibo baza barya, wazazi ndio wanakula, agahaga, na pia kushiba. umwana nananirwa, Mtoto akishindwa, arakora ibishoboka byose amugezi yashaka. atawefanya lolote mpaka mfikishe mahali yeye Ndabizi anataka ko kufika. ababyeyi barahaze, Mmesikia kwamba wazee hao wameshiba, ubuko barajana abana, na hapa wanapeleka tu abana watoto, bagezeho nabo pia na mahali watoto wanafikia, bakeneye guhaga kugira ngo bongere baheke ababyeyi. nao wanataka washibe ili wawachukue tena wazazi. Abanyarwanda bacu umugani ngo urukwavu iyo rushaje, iyo rukuze rugira gute? Rwonka abana. Urukwavu iyo rukuze rwonka abana. Sungura akiwa mkubwa unyonya watoto ama ukula watoto. Abana rero babanze babyiwe nabo tubanze tubahereze. Acha watoto waendelee kunona, basi nao watapewa. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Ndabashimira abanyamasengesho, Tunawashukuru waombezi ko murimo mwitoza umurimo mwiza, na mnaendelea kufanya kazi hii vizuri. Ikindi kandi nongeye gusubiramo, Neno la pili, na mimi narudilia, abanyamasengesho nimwe mwateguye igiterane. waombezi ndio mmeandaa mkutano huu. None umushumba yavuze ngo muhaguruke muranga, Sasa kiongozi amesema muinuke na mkakataa. namwe ntimucyemera. Igiterane ntago mucyemera, abatahagurutse ntibacyemera, Ni kama wale hawajainuka, ni kama hawajakubali mkutano abatahagurutse huu. ntibacyemera. Ni kama Reka nsaba abanyamasengesho bahaguruke, acha niombe waombezi wainuke batwiyegereze, ili wapate kumkaribisha. muhaguruke mutwiyegereze gusa muhagaze. Watawakaribisha wazazi hawa Muhaguruke wakiinuka. abanyamasengesho, Watainuka abanyamasengesho waombezi. muhaguruke. Waombezi watainuka. Ni ukuvuga ngo uko muhagurutse Hivi mumeinuka muraniyegereje, na Siko umemkaribisha. kwiza. Amen. nta mwanya gamufite pasiteri niwe uzuvuga, Hamna nafasi, pastor ndiye ako nafasi hiyo ya kunena. ariko ku muraniyegereje. Hivi mmemkaribisha. Naje ndababwiye ngo Imana ibaho Na umugisha. yeye anasema Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana Tasoma neno la Mungu mu gitabo cy'ibizakozwe n'intumwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 sura yake ya 17 murongo wa 23. fungo lake la 23 Reka duhere ku murongo wa 22 hadi tanzia mstari wake wa 22. Nuko Paulo ahagarara hagati ya Leopago aravuga ati, bagabo b'abanyetenayi, mbonye muri ibyo ko mukabije kwibanda ku by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga,
nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa, nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, tibaho mu rusengero zubatswe n'abantu. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo umunyamasengesho cyangwa se umukristo cyangwa se umukozi w'Imana ni umugabo uhagarara mu cyuho. Tataka kuzungumza neno la Mungu ambalo amepewa kichwa kusema muombezi ama mkristo ama kiongozi, yeye anasimama mahali kusipokuwa na mtu. Umunyamasengesho, muombezi, mkristo pia wamenye Kristo, yule ambaye amemjua Kristo, ni umugabo, yeye ni mume uhagarara mu cyuho. Yeye anasimama mahali pasipokuwa na mtu. Yeye ni mtu wemera agahagarara mu bigoranye. Yeye anakubali, anasimama katika matatizo. Mukristo ni umuntu wemera, ni mkristo ambaye anakubali agahagarara mu ruhande. Yeye anasimama upande Satani ashobora kubonaho yinjirira, ambayo shetani mwenyewe anaweza kupenya na kuingia, cyangwa ama aburugi. Yeye anakuwa mlango, rukinga. Yeye anafunga. Amen. Amen. Buriya hivi aya mazu yose mubona, manyumba haya yote mnayoyaona, aya yose were kuba mazu y'umuyobozi wacu w'iki gihugu, kuanzia kwenye mlango wa kama kwa rais wa nchi hii ukagera ku muntu muto hadi unafikia kwa mkaaji mdogo. Reka mvuge n'umuyobozi wacu w'igihugu, hata niseme pia kiongozi wa nchi yao, nubwo afite abarinzi, hajapokuwa na watu ambao wanamwangalia usalama wake, nubwo afite abantu bajejwe kumenya gahunda z'umutekano, hajapokuwa kuna watu ambao wanashughulika na usalama wake, ariko ntashobora kusiga inzu idakinze. Lakini hawezi kuacha nyumba bila kufunga. Ntashobora kuvuga ngo ubwo, hawezi kusema kwa sababu ni abarinzi bahari, ambao wasoja wako ama askari abagara ku muryango bahari, ambao watasimama kwenye mlango wako, ngo bavuge ngo umuryango gusura sigukinguye, ama aache saseme tu mlango nitaacha ikifungua. Icyakabiri, neno la pili, nzi neza, ambaye anajua kabisa, nubwo ntarahagera, ijapokuwa hajafikia, niwe yeye ndiye uzawikingira umuryango w'urugi rw'inzu yiwe. Yeye ndiye mwenyewe anafunga mlango wa nyumba yake. Sinekereza ko hajafikiria kwamba wenda wavuga ngo ese umukozi ngo ntaje akinga. Unaweza kusema je, mfanyakazi wa nyumba hapa hawezi kufunga mlango? Tugereranye muri yanzu baryamyemo, acha tufananishe katika nyumba hiyo wanalala, uko bimeze kose, kama ilipokuwa, ni uje ukinga umuryango w'inzu ye, yeye ndiye anafunga mlango akitaka kulala, anajua kwamba kabisa amefunga mlango. Bivuga ko inasaka ntabwo yakubaka inzu, hawezi kujenga nyumba ngo avuge ngo ntashiraho umuryango afite abarinzi, aseme sitaweka mlango kwa sababu ninao askari hapo. Umunyamasengesho, muombezi cyangwa se umukozi w'Imana ama mtumishi wa Mungu, ni umuntu uhagarara mu muryango. Yeye ni mtu ambaye anasimama katika mlango aho umwanzi ashobora kwinjiraho, mahali adui anaweza kuingilia. Amen. Amen. Hari umuperezida wavuze amagambo azanezeza. Kuna rais ambaye ametaja maneno ambaye ananifurahisha, wo mu Bugande, ambaye ni rais wa nchi ya Uganda. Yaravuze ngo kuba intwari, yeye amesema kuwa shujaa ngo ntabwo ari ukurwana n'amasasu, hii si kupigana katika masasi, ngo ntabwo ari ukuja kuri front ngo urwane, ubwo abaduyi yateye ngo urwane urasane, hiyo si kwenda mstari wa mbele na kupiga masasi. Iyo aduyi yaje umuntu wese n'umunyabwoba bararasa, ama adui akija mtu yeyote anapiga risasi na fyatua risasi, na hiyo inagonga yule ambaye anahitajika kugongwa. Cyangwa se adui agahungishwa n'imbunde gusa kuko yarashwe, ama adui anakimbia kwa sababu ya silaha nzito nzito. Ariko aravuga ngo intwari, lakini akasema shujaa ngo niyinjira ahantu ateye ubwoba, ni mtu ambaye anaingia mahali kunatisha, abandi batinye kwinjira, mahali wengine wametishika kuingia, yeye anaingia. Urugero muri iyi nzu, kama katika nyumba hii bakavuga ngo muno hari nk'umuntu ufite intwari, au anasema katika nyumba hii kuna mtu ambaye ana silaha, abantu bose muri hanze na watu wote wako nje, hanyuma umuntu umwe muri mwe, na mtu mmoja kati yetu agakingura uriya muryango, yeye anafungua mlango, akamwinjirana, yeye anamuingilia, akarwana nawe hadi anapigana naye. Hiyo niyo ntwari, hiyo ndio ushujaa. Haleluya. Amen. Lero umuntu
wamenye Kristo, mtu ambaye amemjua Kristo, icya mbere la kwanza n'umwanzi wa Satani. yeye ni adui wa Shetani. Yego, Amen. birazwi neza ko twebwe Satani atwanga. Inajulikana kwamba Shetani yeye ni adui wetu. Mtu usenga Imana ambaye anaomba Mungu, Mkristo, umuntu wamenye Kristo, mtu ambaye amemjua Kristo, n'umwanzi wa Satani. Yeye ni adui wa Shetani. Satani ni wahiga. Yeye Shetani muinda. Satani ni wadakunda. Shetani bado hajampenda hata siku moja. Shetani hajamkubali hata siku moja. Utawala ambao nao yeye unakataa utawala wake. Sasa wakati wote ni lazima ukae unajua kwamba wewe uko katika vita na Satani, pamoja na Shetani. Twasomye ijambo, tumesoma neno la Mungu hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo ari mu ivugabutumwa ryo rya kabiri. Paulo alipokuwa katika utumwa wake wa pili, arimo agenda abwiriza ubutumwa. Yeye alikuwa akienda akitangaza Injili. Yagiye avuga ubutumwa ahantu henshi urugenzi rwa mbere. Yeye katika safari yake ya kwanza ametangaza Injili. Kujana na Sira. Yeye alikuwa anapenda kwenda pamoja na Sira. Uriya Paulo yari afite intumwa 10 bajanaga naye. Paulo alikuwa na mtume wake 10 ambao alikuwa anapenda kutembea naye. Mara nyingi hari abantu bakundaga kubana nawe kenshi. Walikuwa na watu ambao walikuwa wakipenda kuwa pamoja naye. Siku hiyo alikuwa pamoja na Sira. Hanyuma abwira Sira aramubwira ngo dusubire iyo twarabwirije ubutumwa. Akamwambia Sira, turudie mahali tumetangaza Injili. Tuje kureba ibyo twavuze ko ari. Twende kutazama yale tumesema kwamba ni ukweli. Biblia iravuga ngo bageze Tesaloniki. Biblia inasema walipofika katika Tesaloniki, ngo bari bagiye kwavuga ubutumwa bwiza. Hao walikuwa kienda kutangaza Injili. Ngo bahageze basanga Abayuda. Walipofika hapo wakakuta Wayuda. Ngo bafite indi myumvire. Hao wanao wengine mafikara. Imyumvire bagiraga. Na hayo mafikara walikuwa nayo. Yemeraga iby'umuzuko wa Kristo. Yaani alikuwa anakubali ufufuko wa pili. Yemeraga nuko Kristo ngo ari umwana w'Imana. Hata wao hawajakubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yemeraga iby'idini. Hawakuwa nakubali mambo ya dini. Hanyuma babwira amagambo. Akafika akamwambia maneno haya. Yeye wakaanza kubishana wakisema katika kupitia Kristo. Abasobanurira Kristo. Yeye akawafafanulia Kristo ambaye amekuja. Kandi ari umwana w'Imana. Na yeye pia ndiye mwana wa Mungu. Arabwira ngo niwe wamanutse mu isi. Akaambia ndiye ameshuka ulimwengu. Aza gupfira abantu. Yeye akakuja uwo wapfuye, huyo ambaye amekufa ndiye amefufuka. Arabwira ngo niwe. Akaambia yeye ndiye gupfa no kuzuka. Ndiye kifo na ufufuko. Arabwira amagambo aramubwira ngo amagambo y'umuzuko. Akaambia akaanza kuambia maneno ya ufufuko. Kuyemera ko ariyo. Hawezi kubali kwamba hayo ni hayo. Ahubwo bali ayo magambo n'ayinzaduka. Maneno haya ni ya kijio. Biblia iravuga ngo uwo munsi. Biblia inasema siku hiyo bajimpaka hao wakaenda kubishana kugeza igihe bamwanze, wakafikia kiwango walipomchukia hata wakafikiria kumuua. Alipofika katika mji wa Tesalonike, Biblia inasema ndugu zake ambao walikuwa wafanya kazi na Mungu, hao wakaona kwamba ameingia katika hatari, wakaona ameingia katika shida. Maneno ndugu zake walikuwa pamoja naye, hao si kama wanazaliwa tumbo moja, bali walikuwa wakifanya kazi moja ya Kristo. Hao ambao mnakusanyika katika hapa, hao ndio ndugu zako, hao ndio mnapendana, hao ndio mnatoana siri, hao ndio wanaweza kuponya, hao ndio wanaweza kuua. Lakini siku hiyo wakaingia katika mji wa Tesalonike, wakasema tumtoe. Wakasema je, tutampeleka mahali wapi? Washuka chini, wakasema tumutume Beroni, kwa sababu Beroni hao ndio kwa nao ndugu zetu tena, hao ndio ambao wanakubali Kristo, hao ndio wanaongea mamoja. Hapo ndio Paulo anaweza kupata uzima. Haleluya! Hayo wakafikiria maneno mazuri, wakasema mahali tunaweza mpeleka ili yeye anapata kupata usalama, ni lazima yeye aende katika mji wa Beroni. Ukisoma maneno haya nasema watu wa Beroni
na walikuwa wazuri sana na kuliko wengine wote. Sema amen. Mimi ninakuamini usikue katika mji wa Tesalonike, kwa sababu watu wa Tesalonike ni wauaji, watu wa Beroi. Hiyo ndio watu wazuri. Mimi nakutakia uwe katika mji wa Beroi. Ambia ndugu zako uwe katika taifa la Beroi. Watu wa Beroi ni watu wazuri sana. Amen. Mtu akiwa na shida, yeye ni lazima kimbile katika taifa, katika taifa la Beroi. Hao wa Beroi ndio wa baraka. Paulo ndiye amekimbilia Beroi. Ilikuwa ni mahali nzuri sana. Biblia inasema wakati huo yeye akasonga mbele kidogo, yeye akafika mji wa Tenai. Lakini alipotoka Beroi na wakavuka Tenai, hata wakaanza kusema maneno ya Kristo, yeye akaenda kulala huko alipomngojea Timotheo huko. Hata pia Sila alikuwa akimngojea huko ili wakuja wamkute hapo, ili wapate kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Sisi tunajuana ndugu zetu, tukienda katika maombi sisi tunao wa Sila, hata tunao wa Timotheo ambao tunaomba katika nyumba moja ili tupate kwa pamoja tukiomba kazi ya Mungu. Paulo na Sila tunao ambao wanaongea maneno mazuri ambayo yanasaidia roho. Biblia inasema Paulo akasema siwezi kutangaza injili kabla Timotheo na Sila hawajanifikia. Yeye akawaongojea. Mahali hapo tumesoma wakati alipokuwa akiwangojea, yeye akaenda katika mji huo wa Tenai. Yeye akaenda akiangalia mji wa Tenai. Wakati alikuwa akiwangoja watu hao, alikuwa akienda akiangalia, akiwatazama na kutazama. Alipofika katika kijiji, akaona miungu, akaona Mungu ati Mungu ambaye akasema huyu ni Mungu ambaye anatoa mvua. Akasema huyu ni Mungu ambaye anatoa baraka. Akasema huyu ni Mungu ambaye anaponya makuvu. Akasema huyu ni Mungu ambaye anatoa amani. Akaona miungu ambaye inatoa baraka. Akaona miungu, hiyo ni miungu ya kwao katika taifa hilo. Alipofika mbele kidogo, akaona lengine ambalo linaandikwa, hii ni Mungu asiyejulikana. Haleluya. Akawaambia ndugu zangu, huyu Mungu asiyejulikana, hiyo ambayo wanaandika ni Mungu asiyejulikana. Hii ndio Mungu nitakayowaambia. Akasema Mungu huo, hiyo ndiye ameumba ulimwengu na dunia. Yeye ndiye ameumba watu, ndiye ameumba minyama, ndiye ameumba amani, ndiye ameumba furaha, ndiye ameumba mtajiri, yeye ndiye ameumba mvua, yeye ndiye ameumba ulimwengu na dunia, yeye ndiye ameumba watoto, yeye ndiye ameumba wababa, yeye ndiye ameumba wamama, yeye ndiye ameumba kuoa, yeye ndiye ameumba kupia kuolewa, yeye ndiye ameponya magonjwa. Hiyo ndiyo Baba wa wote, na pia wewe imekumba. Akasema Mungu huyo nitakayewatangazia. Haleluya. Uyu munsi ndababwira Imana nyama. Siku hii nitawaambia Mungu. Paulo anambia uyu munsi ndababwira Imana nyama. Paulo akawaambia mimi nitawaambia Mungu wa kweli. Imana dusenga. Mungu ambaye tunayemuomba. Imana y'imbaraga. Yeye ndiye Mungu mwenye nguvu. Imana twakurikiye. Yeye ndiye Mungu ambaye tumemfuata. Imana yahagurukije abagabo. Hiyo ndiyo Mungu amewainua wazazi. Hiyo ndiyo Mungu amewainua wazazi. Imana izituma umuntu yiringira. Haya ndiyo Mungu anakubali. Yale ambayo sio yaona. Akayibwira abantu akabwira ngo ibintu bizaba. Na akawaambia maneno haya atabiruzi bila kuyaona. Akabwira abantu ngo ibigibi mubona. Akawaambia haya mnayoyaona bizakunda. Yeye
itatimia. utari mubyereka abantu, Kabla wewe hujaonesha watu, ukabwira ngo ibintu bizabaho, ukamwambia haya yatakuwa. bakubaza icyo ushingikirijeho, Wakakwambia lile ambalo unaloliamini. Zikwarima. Na wanajua kwamba ni Mungu ambaye ni mweza yote. Iyo niyo Mana. Huyo ndio Mungu Twiringiye. sisi tunayemwamini. Imana abayobozi bazabemera. Mungu ambaye viongozi wanakubali. Imana bakomeye bazabemera. Ni Mungu ambaye wenye nguvu wanakubali. Imana abayobozi bazavuga ngo niyo Mana ikomeye. Ni Mungu ambaye viongozi wanasema huyu ndio Mungu. Kandi haleluya. Semeni amen. Twongere cyane haleluya. Amen. Tawakwiringiye Imana. Wimuhemukire. Tawayikore wakozwe n'isoni. Imana wimuhemukire. Tawayikore wakozwe n'isoni. Atukuzwe Yesu. Amen. Twongere kandi haleluya. Semeni haleluya. Ndabanza mbabwira ibintu bine byari bite nayo. Amen. Taambia maneno mane ambayo alikuwa katika mji wa Tenai. Asifiwe Yesu. Amen. Twongere kandi haleluya. Semeni amen. Ndababwira ibintu bine byabaga Tenai. Maneno mane alikuwa katika mji wa Tenai. Abanyetenai usomye iki gitabo. Ukisoma katika kitabu hiki watu wa Tenai, kiravuga ngo bene data, nasema ndugu zangu, ngo nasanze muri iki gihugu cyanyu, nimekuta katika nchi hii yenu, ngo handitse Imana itazwi, ambayo kunaandikwa Mungu asiyejulikana. Ababwira ndi magambo aravuga ngo icyo nasanze hani wa. Akasema neno lingine nimekuta hapa. Ngo nasanze muri abantu bakunda gushusha inkuru. Nyinyi ni watu ambao wanapenda kuongea habari sana. Arabwira ngo ikindi kigeretse kuri ibyo. Neno la tatu, ngo nuko mukunda kumva ngo ibyaduka. Yani nyinyi mnapenda kusikia maneno ambayo yanakuja. Ibintu bibiri bikomeye byaga muri Tenai. Maneno mawili makubwa alikuwa katika mji wa Tenai. Yarabwiye ngo nasanze Imana itamenywa. Mimi nimekuta Mungu asiyejulikana. Ariko arabwira ngo icyo nasanze muri mwe, ambayo nimekuta ndani yenu, ngo nuko muri uyu murwa wanyu, ni kama mji huu wenu, abantu baho bose, watu wote wa mji huu, ngo bakunda gushusha inkuru. hao wanapenda kuongea habari sana. Asifiwe. Amen. Twongere kandi haleluya. Semeni amen. Ndababwira impamvu igituma umunyamasengesho uhagaze mu cyuho atsinda. Nitawaambia sababu gani muombezi ambaye anasimama katika mahali pasipokuwa mtu yeye anakuwa mshindi. Impamvu ya mbere izituma mena amavuta ye. Sababu ya kwanza ambayo yeye amwange mafuta yake. Impamvu ya mbere izituma andanirwa guhagara neza mu cyuho cye, ambayo neno la kwanza ambayo inasababisha yeye ashindwe kusimama nafasi yake, nuko umunyamasengesho, ni kwa sababu muombezi iyo ari umuntu ukunda gushusha inkuru, ambaye yeye ni mtu ambaye anapenda kuongelea sana habari. Impamvu ya mbere, hiyo ndio inakuwa sababu ya kwanza imunaniza ya kusababisha yeye ashindwe. Twongere kandi haleluya. Amen. Amen. Umurinzi ambaye ni mlinda usalama ama askari, umuzamu ambaye ni askari, umuntu urindiye abantu umutekano, ambaye mtu anangoja usalama wa watu. Iyo arindiye abantu umutekano, wakati akingoja usalama wa watu, abantu baryamye, watu ambao wanalala, bararyama bagasinzia, wao wanalala pia wanasinzia, baba bategereje gusijwi, hao wanahitaji sauti y'umuzamu basize kwirembo, ya soja ambayo wameacha katika mlango. Nababwira ngo nimubyuke twatewe, akiwaambia nyinyi tumeshambuliwa, amkeni. Kuba rukuri, hiyo ni ukweli. Simvuga ibintu byinshi bireba umuzamu, mimi sitaongea maneno mengi kuhusu askari, lakini nitasema maneno matatu kupitia. Neno la kwanza, askari huyo ni umuntu ureba kure. Yeye ni mtu ambaye anatazama kwa umbali. Ni umuntu ureba kure. Yeye anatazama kwa umbali. Iyo ahagaze, wakati akisimama, areba igitera, yeye anaangalia shida yoyote, areba ahantu hose, anatazama mahali kote, akareba neza, anatazama vizuri, akareba kure, yeye anatazama kwa umbali, kugira ngo ahakikishe neza, ili apate kujua kweli icyo yabonye kwa rukuri, yeye lile ameliona kwamba ni ukweli. Icya kabiri, neno la pili,
umuzamu agira, ambayo askari anakuwa nalo, agira intwaro, yeye anakuwa na silaha, agira ikintu yibitseho, yeye ni lazima kuwe na silaha, agira ikintu yibitseho, ni lazima kuwe na silaha, gishobora gutuma umujura mutera, naweza sababisha yeye ashambuliwe, akabanza karwana, yeye kwanza anapigana kugira ngo atabara bari inyuma, wakati yeye awasaidie wengine. siko imeze? Sio ni ukweli? Azabanza karwana, Yeye kwanza anapigana, akimira, yeye anazuia, kugira ngo yimire, kwa sababu ya zuie ibiuze gutera abantu bari inyuma, ambayo hiyo shambulio. Daudi alikuwa bazimana. Daudi alikuwa akimswali Mungu, aravuga ngo maze iminsi nza nkubona, mimi siku mingi ni mimi nimekuona, bakomeza kumva makuru yawe, hata naendelea kusikia habari zako, twese turafatanyije na umurimo, sisi wote tumeendelea kuungana. Daudi arabaza ngo ese, Daudi akauliza kwamba je, Mungu, ngaho usoma umva kwa ninde uzaguma mu ihema ryawe? nani atakayeishi katika hema lako? Ninde muntu uzaguma mu ihema ryawe? uzatura ku musozi wawe wera. Ninde muntu wewe Mana n'uwo muntu ninde mushobora kubana? Ninde mushobora kubana? Ninde mushobora guhana imbibi? Mungu, nani ambaye atakaye kuwa katika mlima wako mtakatifu? Ushobora guturana nawe? Nani mtu ambaye anaweza kuishi na wewe? Ngao wabaza umuyobozi wacu w'igihugu, iki gihugu, kama unauliza kuuliza kiongozi, je, president, rais, ninde muntu wifuza ko mwobana inzu yawe ni yiwe? Nani ambaye unamtamani muishi karibu? Gihugu ninde muntu wo muturanyi wawe? Nani anaweza kuwa neighbor wako? Kijambo gize, ninde wo muturanyi wawe? Nani anaweza kuwa rafiki wako ama neighbor yako? Nugendera mu bitunga. Iramubwira ngo, Mungu akamwambia, Imana iramusubiza, Mungu akamjibu, iramubwira ngo mtu twobana kama muturanyi wawe, ambaye tunaweza kuishi na anakuwa neighbor wangu. Umva icyambere, la kwanza ni umuntu nugendera ni mtu ambaye anatembea katika matakatifu, agakora ivyo gukiranuka, na anafanya ambaye ni ya kuaminika, akavuga iby'ukuri kuko biri mu mutima we, na anasema ukweli kama ilivyokuwa ndani ya roho yake, utabesheresha abandi, mbese utaryarya abandi, ambaye wewe usiendelee kuwasemea uongo. Arufite Biblia ijambo ry'Imana wako usome ngaho, komeza nawe. Aravuga ngo uhoraho ninde uzemerwa kwinjira mu ngoro yawe? Uhoraho ninde uzemerwa kwinjira mu ngoro yawe? Nani atakayekubaliwa kuingia nafasi kwako? Ninde uzatura ku musozi witoranyirije? Nani atakayeishi katika mlima umeuchagua? Ni umuntu w'indakemwa. Ni umuntu wiki w'indakemwa, mtu asiyekuwa na magairi, ukora ibitunganye, anafanya aliyo mema, uvuga ukuri kose ntaryarya, ambaye atasema ukweli bila unafiki, utigera asebya abandi, udatuka umuturanyi we, udatuka umuturanyi we, udahinyura abantu bimbura mumaro, wubaha abatinya uhoraho, utisubiraho ngo areke ico yasezeranye niyo cyamuteza ingorane. Iryo jambo yego, yego, ntashushe inkuru uwo muntu, banzagarara uwo muntu niwe ushobora kwinjira mu ngoro y'Imana, ni nawo muntu hano muri Bibiliya yo kavuga niwe muntu wobana n'Imana, niwe muturanyi w'Imana. Ntagiriye nawe mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we, nasifanye mabaya kwa jirani, nasitangaze habari ama za igize hepfo. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, yego, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyakivuguruza.
amen. Amen. Reka nsobanurira murongo gusa wapfa ngo nubwo cyakugirira nabi ntiyakivuguruza. Ndabaha urugero twese tuziranye kandi nigeze kurutanga ikindi gihe, ariko rwaramfashije cyane maze kurusobanukirwa. Abantu bose bari hano ni abantu bavuye Kongo, bahuye n'intambara. Ndashaka kubagerera, sinzi impamvu yatumye uyu munsi ko numva muri nge shaka kubabwira niba tunananirwa ariko tunanirwe tuzi neza urugamba turwana uko rumeze, cyangwa se umukristo neza. Ndatangaza ko ubukristo bugoye ariko burashoboka. Kariya kantu ngiye kugasobanura numve nimba muri twe hari umuntu wotsinda icyo kizamini ngo naho cyakugirira nabi ngo ntiwakwivuguruza ibyo wavuze. Urugero uyu mugabo witwa nde? Muneza akangabira inka. Wihangana rero ntanga urugero ariko siko bimeze. Muneza akangabira inka. Yamara kungabira inka titubaye inshuti. Bwacya ngewe ngaca ruhinga nyuma kagenda nkiba inka ziwe 5 kandi yarangabiye inka ariko yanka ikaba itarataha itarangeraho. Ko muranumva? Iyo mvuze urugero rw'inka bose barabyumva hano n'abantu bazi akamaro k'inka. Yampaye inka muri za nka 5 nivye mwimwe ariko ntirataha, ariko zose ndagenda zibye nono zigiwanye. Nono bwacya abaturanyi bakamenya amakuru ko yibwe, bamara agafata za nka 5 bakongera bakamushumba. Mwanumvise? Yamara akaza kumenya amakuru ko ari je wamwibye za nka. Ko muranumva? Akamenya amakuru ko ari je wazibye, akabona nibihanyo bifatika, ariko yanga yampaye ntirataha. Nono bamushumbusha inka 5. Ese mune yanga yanje wampaye woyimpa? Reka mudeke yeme mwoyimuha woyimpa? Ibishoboka. 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 Umujura ni mubi. Ni umujura. Noneho gadusome no jambo rivuga ngo icyo yarahiriye nubwo cyamugirira nabi ntazivuguruza. Ngubwo ubukristo icyo yarahiriye akarahira mu bagabo akavuga ngo Muneza ampaye inka namara nkamwiba abaturanyi bakamushumbusha. Uko ubukristo umeze agomba gufata yanka yavuze nubwo namugiriye nabi, iyo nka agomba kuyizana akayigezaho. Jambo ndirigoye ba nyabo atukuze Yesu. Amen. Twongere kandi haleluya. Amen. Ariko mukristo buriya ndababwira ijambo ngomeza kuvuga, kuririmba no gusenga bitandukanye n'ubukristo. Ubukristo n'urundi rwego rurenze, ruba hejuru yo kuririmba neza, ruba hejuru yo kwerekwa. Nukuri kose ruba hejuru yo kumenya kubwiriza, ruba hejuru yo kumenya gutanga. Kandi umukristo yabaye umukristo azamenya gutanga batamubwirije, azamenya kuririmbira igihe,
azamenya gukora imirimo yo mu nzu y'Imana. Mbese umunyamasengesho cyangwa se umuntu uhanura ashobora kunanirwa n'ubukristo, cyangwa se ashobora kunanirwa no gukiranuka, ariko umukristo ibi byose tuvuze bimubamo. Asifiwe Yesu. Amina. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Reka mbaho urugero wenda nimba mwebwe bitarabaho. Nta bantu barasirimba neza ngo basirimbe banezeze iteraniro ry'abera, ariko nibagera hanze ngo barwane. None biba bigenze gute? N'ubukristo bwananiranye. Siko yemeze ba? Nta bantu bararirimba neza. Nta muntu uratanga ngo mumutange urugero rukomeye rwizuza utangira hano mu rusengero rw'Imana, agatanga mukabona ko ari umuntu w'igitangaza, ariko mwagera hano hirya hano haruguru mugasanga ahantu yicaye, cyangwa mugasanga ibintu akora, nawe ugatinya kubibwira abandi. Sinibuka nimba ari hano babivuze, nimba twari tukiri mu Rwanda, umugabo umwe ngo yari umupasitori aza foroda, agaforoda utuyoga tumwe turi muri Kongo twitwa ngo ni chifu, ngo tuba mu masashe, sindatubona ngewe za kawuzi, noneho twaba mu masashe, agaforoda ari umupasiteri. Noneho umunsi umwe aragafata agashira mu mufuka w'ikoti, aribagirwa ikoti arimanika mu cyumba. Umunsi wo kuja gusenga araritora aja ku rusengero. Noneho ngo agireho cyangwa atange haleluya mbabwiriza, kariterera karatibuka, ngo gatibuka aragatora, ngo sibiza mbabwira ngo mureke, ngo sinzi mbabwira buri gihe ngo mureke ngo mukanga, ngo sibiza mbabwira ngo muveho ngo mwamara mukareka, ngo murabona. Mbese yakazanye kako gutanga urugero, yakazanye ko kugira ngo yereka abakristo agatanga urugero. Twongere kandi haleluya. Yari yakazanye ko kwereka abakristo ntibakaza banywa chifu. Asifiwe Yesu. Twongere kandi haleluya. Ikindi ngiye gusorezaho, Bibiri iravuga ngo umunsi umwe niho nsoreje mwihangane mu gitabo cyo kubara. Bibiri iravuga ngo umunsi umwe Abanyisiraheli ngo bigeze kwitotombera Mose na Aroni, baravuga ngo ariko kandi ngo yitotomberwa n'abantu bari baragumutse barimo badotani na Bayiramu, abagabo b'abarozi bari bakuriye abandi bari bamuri iryo babaga mu gikundi cy'abandi, ngo bagumura abaturage bari Mose yarashoreye. Ngo baravuga ngo ariko Mose na Aroni ngo niba Imana izazikomeza kuvugisha gusa bonyine. Bibiri iravuga ngo Mose abura uko agira, ngo hanyuma ararakara cyane, ngo amare abwira Imana, arabwira ngo aba bantu murabizi ko Mose yigeze kwanga mbere ko Imana yica abantu. Aravuga ngo abantu barandakaje. Imana iravuga ati aho none urashaka ko mbagira gute? Mose aravuga ngo ndashaka kubica urupfu, ngo urupfu rutarica abandi utarabica. Ngo amaravuga ngo urwo rupfu rumeze gute? Imana iramubwira ngo rero genda ushire ingabo ya Kora na Datani bashigikiye bari abarozi bahagarare hariya n'ibyabo n'amashitingi yabo n'ibintu byabo byose bafite, bagende bahagarare ukwabo. Abari mu ruhande rwawe nabo bagende bahagarare mu ruhande rwabo. Bibiri iravuga ngo icyo gikundi ngo gihagarara mu ruhande rwa Kora na Datani. Imana yo mu ijuru ngo yasa muri si ngo imarira abamanura bose,
n'udusafuriya n'udusahani n'amajerekani n'amashitingi yabo n'ibintu byabo n'inka zabo n'ibyo bari batunze byose n'ubutunzi bwabo bwose baragenda. Ngo Imana iraza irasohoka kandi irorosa neza ubutaka. Ngo Imana iteraho ibyatsi yama yihanagura ku kanwa. Kugeza uyu munsi wa none baza basura amasite yose yo muri Israel. Abantu bazabajayo aho hantu nta muntu uhazi, harayoberanye. Isi yamyigira gutya, nta muntu uzasura ntibahazi. Bukeye Abanyisiraheli, mwumva umunyamasengesho rero kwaza amera. Ngo mare baraza baragumuka abantu bati Mose warawutwikiye abantu, abantu bacu baraye bapfuye benshi. Baraza bashaka kumutera amabuye. Bibiri iravuga ngo kubera ko Imana yari kibarakariye ngo ibanyuza nko mugiga, ngo abantu batangira gupfa. Abantu bavuze induru ati Mose mugiga yisha abantu. Bibiri iravuga ngo uwo mwana Mose abwira Aroni, aramubwira ngo Aroni mwana wanje, ngo ni wowe ukiri mutoya. Aramubwira ngo fata icyotezo ubani, fata icyotezo numara ugende uhungize, ugende ubwira Imana ngo Mana babarira, Mana babarira, Mana babarira, Mana babarira. Bibiri iravuga ngo Aroni aragenda ngo ahagarara hagati y'abazima ngo n'abapfuye, ngo amaratangira guhungiza, ngo atangira kuvuga ngo Mana ngo ubabarire. Imana yo mu ijuru ngo yumva amasengesho ya Aroni na Mose. Ngo hari marayika warutunze ingota ari hakurya y'urugo. Ngo Imana ibwira marayika, iramubwira ngo numvishije igitambo ngo cya Aroni na Mose. Iramubwira ngo rero kuraho ingota yawe, ngo mbabariye ubwoko bw'Imana kubera impamvu za Mose. Umunyamasengesho n'umukirisitu ni umuntu uzahagarara mu cyuho. Maguru ugaruke dusenge. Twongere kandi haleluya. Haleluya. Turi kumwe bene da. Twongere kandi haleluya. Genda niba kubaza ngo se twasomye, ubabwire ngo twasomye muri kiriya gice kuvuga ngo Pawulo amaze kugera Itenari, ngo yasanze abantu baho ngo arabo gushusha inkuru. Ngo icya kabiri ngo yasanze abantu bo muri uwo murwa ngo ari abantu bavuga amagambo y'inzaduka, mbese amagambo aya ibihuha biriho, amagambo y'inzaduka niyo magambo ngo bahoraga bavuga. Ariko uwo munsi ngo abaserukamwe abigisha Imana ngo batazi. Arabwira ngo iyo Mana niyo Mana y'imbaraga. Reka ndongere kubwire mwene da, humura, ni ukuri Imana yacu ni Imana y'imbaraga. Haleluya. Imana yacu ni Imana ishobora byose. Imana yacu ni Imana izidutabara. Imana yacu ni Imana ishoboye byose. Iyo Mana niyo tugiye gusenga kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe. Mana wakoze imirimo ikomeye, Mana wagaruye agaciro, Mana uzusubiza umuntu ibyishimo, Mana uzutsindishiriza umuntu, Mana uzuha umuntu amagambo meza, Mana uzuha umuntu abana, Mana izihe umuntu ubushobozi, Mana izihe umuntu uburyo bwo kugabura. Uri Imana ikiranuka kandi uri Imana y'imbaraga, kandi uri Imana ishobora byose, kandi uri Imana ikiza. Ukiza abarwayi, ukiza abanyantegeke, ukiza abavunitse, abadashyikira ibyabo. Muri uyu mugoroba ndasenze k'umugaragu w'Imana, reka bakire, reka basingire, reka bemererwe, reka bagere ku byo bifuza, biyeshe izina ryawe icyubahiro.
benshi izina rya cyubahiro mu izina rya Yesu. Akira imigisha, akira ubutsinzi, akira agaciro, akira ibyishimo. Tsinda, 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 tsinda. Mwami Yesu, wantumye gukora imirimo muri uyu musozi. Amareka babagendagende muri teraniro, bakore ku ntambara zabo bafite, bazisenye, bazikureho. Dore abarwaye imitwe idakira, guhera none turatangaje gukira mu izina rya Yesu. Abantu barwaye amaso none bakoreho, bakira amaso. Abantu babyara bigoye, guhera none uwo mudayimoni turamwirukanye, babyare neza. Guhera none abantu batabona ubushobozi, abaribwa n'inzara, guhera none mu ngo zabo ninjira mu butunzi, ninjira mu ibyishimo. Ndabyatura, ndabirema, ndabirema. Abarwaye amaguru, uyu muyaga w'Imana, uyu muyaga w'Imana niwinjire ubara amaguru. Ibitero abadayimoni basutsemo, abadayimoni basutsemo, abadayimoni basutsemo nibirekure. Ndabisenya, ndabyirukana, ndabitesha agaciro mu izina rya Yesu. Wewe ufite ubwoba bwa kanseri, nikire. Ndategetse, ndategetse, ndategetse gukira. Vamo, soka, soka, soka. Dayimoni soka, wambaraga z'umwijima urekura. Yamuka mubi we, rekura, 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 rekura visa, rekura visa ya mwene data. Rekura kiriya gipapuro, rekura kiriya gipapuro, rekura. Ndafungura mwene so wagufashaga wanze. Uyu mugoroba Mana umugereho, umuhamagare, agarura umutima. Tutaragera ejo ku cyumweru azaba yamuhamagaye, amukomorere. Byatewe n'abadayimoni, byatewe n'imbaraga z'umwijima, zatewe n'abadayimoni b'ishari. Ndabisenya nk'umugaragu w'Imana, ndabisenya mbihawe n'ubutware, ndabisenya mu imbaraga z'Imana. Guhera none biboke, guhera none bibe bizima, guhera none bitungane, guhera none byongera bigaruke, guhera none byongera bizima. Wakire, 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 wakire. Boka, 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 boka. Riduka, senyuka, cika intege. Dayimoni rekura, dayimoni rekura, dayimoni rekura, dayimoni rekura. Muvemo, muvemo, muvemo. Ngumuriro, 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 umuriro. Asante Yesu, urakoze Mwami, wandumye gukora imirimo yawe. Uyu ni umugoroba abantu bari buvuga ineza yawe, abantu bari busingira agaciro kawe, abantu babona Imana y'Imana. Iyi Mana dusengera akomeye. Ndabizi neza Mana, icyo wambwiye kiraba. Abantu benshi barabona agakiza kawe iri joro, abantu benshi barabona ibitangaza byawe iri joro,
abantu benshi barabona inzozi, abantu benshi barabona gutsinda kwabo, abantu benshi muri uku kwezi barabona ibisubizo, abantu muri uku kwezi barabona impapuro zabo zabuze, abantu muri uku kwezi barasubizwa babafashaga, abantu muri uku kwezi barongera bakiriye amakuru meza, abantu muri uku kwezi barakurwa hariya bari baraziritswe, baravanwa muri kiriya gikombe, barongera basingira ubwiza bw'Imana. Abana baraba bazima, abana barabohoka, abana barakira, abana baratabarwa, abana barishima. Yesu, 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 Yesu. Data turakoze. Mwami Imana yacu, turirukanira mwene data umaze igihe kinini arota imbwa ishaka kumurya. Gwera none muri ijoro uwo mudayimoni aratsinzwe, agukuweho. Iyo mbwa turayirukanye mu izina rya Yesu. Amenyo yayo turayakuye mu izina rya Yesu. Ibyo yari yarafatirira birekuye, ibyo yari yarakunyazira birekuye, ibyo yari yagutejira birekuye. Iyo mbwa nisohoke, iyo mbwa nihunge, iyo mbwa nive mu nzozi zawe. Ugize amahoro, tangazo, shima Imana, shima Imana, utange igitambo, utange ituro, unezererwe Imana. Ngira ijwi ry'Imana rikugereho, wongere kandi wakire kunesha kw'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu.